guys! Welcome back to another video. So, ngasigi video study ako'y pal ani khutang khaidokjage aduga title dagi sudum khangbiramani isagi current relationship haidi relationship ta leibiba singda adugi muk reading tawdoine haidi isagi partners ki ba feeling isagi ba advice and then relationship ki ba future gi vision plus energy affirmation and maina kitang adum energy card ki kayaraga detail oina adum tawjage aduduga pal go ina di ani khutang khaidokjage aduga pal se ai reading sa hodrikanda pal sa no char age aduduga horen isa na apamba pala mamam pick tawiraga isagi oiba pile dugi timestamp so dum keno description box hapchar mage adu pile dugi timestamp to changaga adum choose tawiraga yengbi ba yagani aduga reading se ke haba ai gi tripod semna nungai te bako tu yamna ke haini adagi aigi phone sisu pra zoom out taraga number su yadaba adudugi card sing do ai horen shuffle taraga pick tawba card sing do smaina amam lo khatlaga adum ucharake ba haidi card to gi maming ge ka du dang ni yeng doi she adum card to si oye habado ina dum chinna su harakani duna card to han isana deeply analyze to video shuna te ina aduna ina smaina face to face oni yeng basina haidi phaminaraga yeng bagi dumaina hen na closeness to fauhan gadra haina khan bige na smaina ni yeng jabane ado si gi reading mong se pambidraga su just card to khak view to ba sa utaba video oina pame hai taraga so adu ina dum semjarake ko ga shu kaide mayam ge pambane adum suggest to biro comment adum haibiramo ko aduga sumaina dum yengse aduga card sing do sumaina dum pick to sing do ai dum utchu chai ko amaina dum utse haraga su ka shu kaide isa gi apamba do dum suggest to biro aduga majority gi oiba ke haini opinion do dum video se semjarake so ngasi ko ina di adum current relationship reading se da hawase matamang handabida aduduga ngasigi reading sisu general reading oibanina yam ka hena personality resonate torta baya iduna personal reading to bining basina yi Instagram link to gi description box adum hapcharam mage adu Instagram ki link to da changaga Instagram na DM to biraga isagi appointment adum book to bi bayani ko adu aise college sa lubagi dress ya kam hong dongte dudugi swain adum kay haba hei halakpaga videos thagataba kuiyena kitang free oirikasa nam horagena tawbanebako so matamang handabida reading se horase pile han uchar age and then reading from the umayan so let's get into the video. So ahambada akogi pile a haidi tripod sam no me haba ai se aban leige na di khanjabani adu adum targa leire so ahambada pile a natragana sigi idol figure se choose to bibagay do adugi current relationship sida haidi se adum relationship laiba partner sing the relationship laiba person sing the relate tar ani aduga single sing the di kashu resonate tar pa yabagi vision se pakna ude ko aduna first of all pile a khami basingi isagi partner yo iba current feelings ko King of Cups, and then isagi ba advice, the Tower reverse ko. Aduduga relationship sigi future gi ba vision si sekta yamna long term vision maksunati aduga permanent future gi vision maksunati adum hojik laiba condition sina shape tawa future dune baduna sigi future gi vision sidum changes lak ba yai ba ko. Two of Swords ko. Aduduga like relationship sida ahen ma problem tholak pa yabra hai bagi sigi shuffle taraga last le hoba card to adi matang ying ke ko last le hoba card hadi si shuffle taredana aduga sida tholak pa card se King Knight of Cups reverse ko so si kaisa lai khre aduga ai na sai pal ani tawarga so detail na tawjage hai kebanina sigi energy card chima hapa ani ko Seeking good aduga affirmation card haidi relationship sida hen aphabo erakna bagi damakta isana kay affirmation loina ba yabage habadugi maramda vision amaga hapcharake inspiration amatanga pitaw zayo love okay
Love hariba energy card che direct adum sigi relationship reading se thola inina afabasu lai fatabasu lai balance toraga chatlani ko reading se ado card singje ai amamam to aina adum ullaga explain tawba hojara age aduga haidi mayamna general reading oibanina pal e khanbi ba singna chana daba habidi reading se taba loraga adum khanbiro yamna personality resonate tarakta ba but charakpa vision khadi pizage ba ado ai relationship reading se mamang da yamna adum tawjagre ko current relationship reading se matam ge ba mamang dan tawjagre loinamak timeless reading aktane du taraga so adum mayamna request obirapagi matungina amuka so semjarakpane ba ko so first of all king of cups hariba card che thol eba ko ya ni ko ure ko so sige king of cups hariba card sigi matungina pal e khanbi ba sing sigi partner se life ta balance ko mathamba se yamna pa me ba haidi adum relationship ama leire aduga ma masagi career bo oiro family life bo oiro phasna balance ama da thamba pamba ko life se imbalance oiba pam jada ba adagi adum humanity character chen ba haidi mi awa ana gumba se pakna uba matam da adum mating pangning ba adagi uba ngam daba yengba ngam daba adum mag angamba help gumba adum pining ba ko adugumba humanity character chen ba aduga yamna mindful and thoughtful oiba haidi wakhal yamna leiba kok yamna leiba adugumba mi amagi intelligent oiba mi amagi sorry intelligent and clever oiba mi amagi characteristics sigi card china pi bako so sigi card chigi matungina isagi kai haini pal e khanbi ba sing sigi partners di nupa oibi ai nupi oibi ai ko moigi wakhalon da relationship se ai ge side ge so fasina effort hadagani aduga ai ge partner ge side ge so fasina effort se hanbirak ba aduga relationship se balance amada puminnaraga chatminna ba sisina moigi motive ne bako adu relationship sina kitang imbalance oira pa matamda moina hana emotionally breakdown toba moina hana emotionally toxic chat bahan gani ba do hoji ke di moina relationship se yamna healthy oina chatli na khalle do duga relationship se da equilibrium or balance to maintain taraga chatli na khanjai bo ko moi wakhal da aduga furthermore sigi card sigi matungina relationship se isa ge side gi aphaba effort pu piri ge moi ge side gi sudum aphaba effort thadara ke kaina dumaina equal effort and equal kai haini motive ama golina chatli na ba pam ba adugumba pam gi vision du uye mathangna tower hariba card reverse thole eba ko id reverse reading tawdaba reader sudum lay ado ai gi dum negative positive loina ma reconcile tawraga chatmina na bagi damakta aina dum negative reading haigadra reverse reading je tawjai aduga reverse reading khuding mak phattaba oigani haiba leite ko reverse reading khara makhai dum aphaba oiba sulai ado sigi tower hariba card chi matungina palbi khanbe ba sei isa gi life da relationship da some sort of changes khari lakpagi vision si urebo ko haidi relationship sida problem gumba sa sunglai leita taraga su isa da dum matam gi matungina isa da change sobagi type ta feel tawba relationship sina yamna settle oimalasu yamna happy oimalasu isa se relationship sida ga amu ka bit layer taba gumba oibiyai adagi relationship sida gi kitang na thaiba wakhalon ama khaninga po oibiyai semak haina isa gi partner da cheat tawgani or negativity side ta lakani habadina te but isa gi relationship na hawbadagi hojik phawda dum khara changes khadi lakpa environmental changes oi bi adagi comfortability hengatpa or handabo oirakme adumaina changes khara lakpagi tapa tawba duga isa je kitang kai haini changes se lak e di khangaga isa na dum warnings and signs ma'am da avoid tawraga dum relationship sida continue tawraga leige kaina khanjaba ko aduga relationship se yari gai isa na ngaminge dum mana bu aphaba energy pirege isa gi side ge so aphaba energy pithoke kaina di khanjaba aduga amuk matang na matam na yadabagi negativity se isa da gidi amuk thokhibagi ta tawba ko thokhiba in the sense that khatna joina bo orambe ai marai na bo orambe adumaina amuk ti tawba do isa gi emotions kumba se isa na control tawba ngam daba amuk wakhal de sat suddenly changes lakpa gumba sigumba khara isa na go through tawbi hebagi mong da si second card na vision pi ba ko third ki card na two of cups sari ba card two of swords sari ba card che thole ba ko two of swords ne mi amana thang ani paraga leibagi tapta tawi ko blindfold da so sigi card sigi matungina kari vision pi ge hamatamda pal e khanmi ba singi relationship ki future ki vision se mapham amada stuck tawraga leibagi tapta tawba mapham amada stuck tawraga leiba haidi kaino haba matamda relationship se move forward chu tawdaba adagi break up tawbra su nataba toxic chat pra su nataba adagi khumang chawshin ba or chawkhat ba oibra haba su nataba ko adum jaga amada stuck tawraga leraga matamni dum hawkhiba relationship ti dum ko shalakpa aduga relationship sida progress kuma closeness kuma su
udaba aduga negativity thokabra habasu ithok thoktaba adum time di dum pass tawgiba aduga relationship sidi still oina lengna adum lehawbai tapta mafam amada kemta grow tawdabida chak lepaga leibagumba adagi amu isaje mentally overload ko oirakpa relationship sida ko aduga isaje adum dispute kumba isana isada question gumba myam hangjaba relationship sibu oigi doirani kaina ga question ga mu ka hangjarakpa adugumba khara tholakpa yai na hayabako sigi card sigi matungina future da mathangda Knight of Cups hariba card reverse ta tholebako sigi Knight of Cups hariba card reverse na pal e khanbi ba singi relationship sida ahen ba problem ko matholak pa yabra haiba gi vision pidoi ne so ahen ba problem se kitang ni tholak pa yai ahen ba problem se kai na matam da isa gi partner sina isa se ko partner sina nu power be ni peer be ba isa gi partner sina isa se dum khara hoji kai na di adore tau zaba ngauza ba ko isa gi charm no obi isa gi personality do obi dum khara di dum adore tau zai ba hoji se dum attracted oi ba isa da ko haidi pal e khan mi basing se sakki chugi aduga isagi personality gi amai ta do oibi isagi partner sina isa da yamna attracted oiba character apadi yauri ba ko adui targa su sigi attraction gumba se future da kitang loose oirakpa gumba adagi nga sagi lairamba intimate connection oibi or emotional connection oirambi kitang loose oirakpa ta ba torpa kitang komdharakpa ta ba torpa ko amaina kai haini relationship sida some sort of connectivity gi looseness gumba connection gi loose oirakpa gumba khara theinarapa yai sisina ahen ba problem oina post torpa yai na haine ba ko so major tarot card ko di sida loire aduduga makha tarpa energy card sida kai pige ha matamda seeking good hariba energy card thol ebako sige seeking good hariba energy card gi matungina pile a khanbi ba sing nei sagi relationship se problem khara thok targa su mi khuding mak relationship ta problem face tawai ko aduna problem khara thok targa su dum problem sing do counter targa chatpa ngamna na ba adagi any problem ma tholak pa matam na sagi connectivity do lose oi handa na bo na bi ba understanding maintain tawraga chatmina na ba communication gap laita na bo na bi ba ko smaina tawraga negativity or phatta ba challenges or obstacle lag targa su challenges and obstacles sing do da ayat apan sing do da dum abhaba good se thiraga relationship se positive oiba way da yenga chatpa negativity finam lakta raga su kai positivity da yalaga leiba yai kai positivity da stick tawraga leiba yai habado choose to biba adugo relationship sigi da mata stand to biraga di abhaba energy na drive tawrakani hama vision se piri ne bako mathangda inspiration hariba card che thol e sigi inspiration hariba card sigi matungina isagi partner dagi or isagi oiba friend circle dagi dum couple da yamna nushi jana na leminaba smooth oina leminaba leidana ko adagi isagi partner dagi oiba magi oiba isana tamjaningai aba behaviors and attitudes kumba su dum yaram bayai adugumba dagi isana inspiration laraga isagi relationship kumba se problem gumba tholapa matamda ngasagi inspiration duna kai haini isabu influence to halaga relationship se negativity do afabada counter tor na ba afabada convert tor na ba hotna biyo have advice sige inspiration hariba affirmation card sidagi phangebo ko so aroiba card in a love hariba energy card che thol e sige card sige matungina relationship se dum kitang kushalak pagi matungina ko khara dum like thok narakpa taken for granted in a love narakpa time and attention khatang handa narakpa gumba time and attention piba gumba se kitang handa narakpa gumba ko adagi moreover nushina ba se laidi lai taraga su pakna uthok narakta gumba sigumba condition khara pal e singsina face to bi ba yai na haye pal e khanbi ba singna ko so aduna love hariba energy sina dum ready taraga laina na ba relationship sina finam kushala agasu relationship sina finam kai haini boring chu shala agasu love hariba energy sidi manghanda na baginamakta isagi nusibado hoi yam ka haina di uthopi ga no but khara makhaidi aina genuinely care tawi ko aina taseng na nangi damakta khalli ko kaina haibado amada utna ba hona biyo haiba advice sigi love hariba energy card sidagi phangebo ko so pal agi reading sui pal agi reading se matang swaida loijare sidagi dum lawba yaba vision singdudagi general advice lotion biraga kai hena isagi relationship te improve tawba yai kai prepare tawraga laiba yai habado khangchen biro aduga mathangi reading amungai minarase ngasi goina di pal a singi reading matang swaida lotion jarage thank you for watching so mathangda pal b natragana sigi blue idol figure se choose to be bagay do adugi current relationship reading haidi isa-isagi partner sina kai feel to ba adagi isagi ba current advice adagi relationship sigay ba future vision
ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯄꯥꯜꯕꯤꯒꯦ ꯗ ꯃꯨꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯗ ꯃꯨꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯎꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯃꯦꯟꯇꯦꯇꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯁꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤꯗꯤ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯗꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯠꯄꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯆꯔꯒꯦ ꯑꯣꯔ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯔꯣ ꯔꯤꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯣ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯗ ꯈꯛ ꯎꯠꯂꯒ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁ 9 of Wands ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯚꯔꯁꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯄꯨꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯍꯦꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ 7 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯚꯔꯁꯅꯦꯕ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯝꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯤꯛꯁ ꯈꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯅꯣꯏꯖꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯅꯦ ꯅꯣꯏꯌꯦ ꯅꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯅ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯒ ꯃꯥꯏꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯥꯔꯆꯥꯡꯒꯦꯜ ꯒꯦꯕ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯦꯖꯤꯛ ꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯦꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯑꯦꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ups and downs ko. So card singje palbi gidamakta palbi gi reading gidamakta card singje pick tawal loire aduga card singsina kai kai vision pirige habado reading se hauraga khangminarase. So first of all, the moon hariba card se thole ko pile B can be singi first card hadi isagi partner ge ba current feelings adagi relationship si ge ba any adum ma masana ke khalli ge hoji hoji ke oina ma side gi ke orakpi habagi maramda vision pair to ne. So the moon hariba card gi matungina pile B can be sing sigi partner sing se kitang introverted type the range to ba hai gadra adagi moi se kai haini water signs ki characteristics khar chen ba water signs ki characteristics na kaino ha matamda adum mi gi damakta budi awaba kai ka yam uganba mi gi damakta di mating pangena di khanda masage ba emotions masage ba feelings kum ba di mingo da yam ka hena share to thokta ba adum masada fummaga thamjaba gumba ko aduga mina ga giri ta aga hanga kanda ga he haidorakpa gumba natraga di yariga idum mingoda su burden pinning de kaina khallaga masagi emotion sing je phummaga thamba gumba adum tawba male ba ko isagi partner sing se palbi khan bi ba sing sigi partner sing se aduna moi se moi da thawai nungai traga su sorry thawai nungai traga su kai gi nungai trino gumba do isana hekta thidana humdana tawdraga di khangdaba adagi relationship sida adum kitang khana jaina ba macha ma thok taraga su moi sekta masana isolate tawai type ta or relationship sida communication gap thama pa or ignore tar pa type ta tar pa smaina kitang isana go through tawbiram ba yai aduga isagi partner sina kai kai feel tawge ha matamda moi se masana relationship sida nungai ta matamda ngaktang ignore taraga or ngaktang communication gap taraga
masano ina heal tawjagi kaina khanjaba ngasai aina so haijagi ba dumaina mingonda burden piningde kaina khanba ko aduga nakana maramda moise dum moigi wakhalon masana khanbasina di dum chumme na di khanjaba ko haidi moise lale or moise soye habase masa masana di adum admit kumba se amu tawningdaba gumba yarakpa sigumba singse phawe aduga hojiki oina moise relationship sida kitkesu pen taba nungai taba gumba di pakna di leite du taragasu relationship se ma moigi moods and emotions to phasna understand tawbirakpa adagi moigi wakhalon se phasna khangbi ba moigi privacy and self respect pu value tawbigadaba partner amaga tungkoina sangna chatminna ba pame ba ko aduduna isana sigi quality sing se moina pame ba sing se fulfill taw taragadi relationship se dum tungkoina pugena khalle moina aduduga fulfill tawda taragadi dum loina ba yaba matam loina ramaga yadragadi moi masana tumina give up tawige kaina adamaina khanba su iye duga simak hai nei ta give up taramani habade te moina dum isa gi damakta haidi palbi khanbi basingi partner sina isa budum nungsiye nungsida banate khalle ko adu taraga su moi masage ba emotions kumba se understand tawi ba mi su pame ba haidi expect tawe ba ko moina haidi moi ki partner sing sina moi gi moods and emotions se understand tawi rakna ba kaina adamaina khanjai ba ko so the mun hariba card chigi vision si lay haidi isagi palbi khanbir basing sigi isagi partner sina masagi nungai taba or kano mayar pa matamda machin thong na hita pak na hairo oy aduga isagi side tagi kitang effort na mathada biraga moi bu understand tawba ngamna ba hotna bir ko do adu gumbu do yamna pamjai haiba gumbu ne ba ko mathangi card sina 9 of wands hariba card chi thole eba 9 of Wands hariba card chigi matungina palbi khanbi ba sing se isa ge ba relationship advice na sulakani do sige card chigi matungina isana adom isagi partner sigi maramda wisdom card idam laire ba ai ge partner se smile tawa mini ko smile tawa behavior lai ko magi sigumba se isana dum loinar pagi matungina short term or na loinar po gera long term or na loinar po gera isagi partner gi maramda khara makhai di dum khangba ngamme ba khangba ngam targa su isagi wisdom mayam do analyze taraga relationship se dum khangaga ngairaga tungkoina puminage habase isagi wakhal da leibagi mong na di uyi ba ko adui taraga su isana hotna jar pa khuding mak adum haidi isana kitang isagi partner sina introverted side range taraga isana kitang extroverted side range to bo iram bayai adagi wangang bada dong ngang thokpa gumba adugumba iram basu ai duna isagi isana phanam na understand taw taraga su wahai amana or motive amana or action amana relationship sida dum khatna chaina bagumba or problem gumba amu create taw bagumba or ngahak laitana constant conflict gumba ngahak khatna ngahak phaba dumaina constant conflict gumba sudum create taram bayai ada isa se dum past ke ba issues and incidents karna so haidi maybe from this relationship or maybe from our past relationship ko haidi isagi past ke relationship na maram oiraga or bayai or isagi present relationship sigi past incidents karna maram oiraga or bayai isa je adum kay kitang thabak ama taw matamda khautak chaba gumba adagi kay noma pangthoke na khanu matamda isa je limitations kuma feel taw zaba siguma su khara phawe na haye bako aduga relationship sigi damakta di isa na su adum perseverance khangba kalaga ngai ba kalaga adum relationship se tum koi balambi da puminage haiba wakhalon do leiba male na hayo ko sigi second card sina mathangi card sina the star hariba card shi reverse ta thole ko sigi card shi matungina pal b khanmi ba singi home suba card haidi relationship sigi future gi vision lak to ne ba ko so sigi star hariba card shi reverse gi matungina hojik lai ba condition ji di palbi khanbi ba sing sina isagi relationship se hoi adum journey amane haina chatha budi chatha taraga su future ge ba asang ba vision guma se isana analyze to bangam da ba haidi future da kai tholak to no kaina expectation guma se itham da ba gumba adum as this flow da chacha no kaina khan ba adagi future ge vision se mamba gumba ko haidi isana future se yengning taraga su yeng bangam da ba uba phang da ba gumba adagi nakana maram da isa je adum ngasagi partner sina amu emotional or emotional or pamatamda isa so dum down jat pagum yarapa adugum na maram oraga hoji ko na relationship ke future ke vision se irai lai tabagi ta ta we simak hai na relationship se tung ko na chatlaroi habana te adui taraga su relationship ke future ke vision se isana chatla ga oina open up taw bagi mong do uyi ba ko aduga matam gi matungina amana amabu heal taw na ba amana amabu understand taw minaraga chatmin na taraga di ngasai gi uram da ba future no dik tawraga tawraga hai tare ko future uram
ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯗꯣ ꯍꯣꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯎꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯃꯊꯪꯗ 7 of cups ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ 7 of coins or 7 of pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯦ ꯋꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯦꯐꯔꯠꯇꯤ ꯊꯥꯗꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯑꯦꯐꯔꯠꯇꯣ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕ ꯋꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯖꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁꯇꯨꯁꯨ ꯋꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟship ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯦꯖꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ anxiety and stress ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯦ ꯋꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ Archangel Gabriel haiba card che thole ko sigi card chi matung ina call in the pure white light haiba ko sisina kari vision pi no ha matam da relationship sida isa su idagi isa gi partner si su relationship che leidi leiraga tung koina di dum chatmina ningba flow ma di chatmina ningba dubu isa gi partner da su isa na su ko animak na relationship ki future gi vision di udaba sumaina tawrise phanana bagi damakta pure white light ama chingsilakpa mathau tai na haiba pure white light haisna kaino ha matamda isagi partner gi marakta yanaba ma purakpagumba haidi future gi plans myam tawminaba vision do uraknaba gi damakta ko future da si tawsi sumaina si possible lemin si haiba oibi ai family se sumaina maintain tawsi kaina haiba oibi ai sumaina future gi plan khara haidi daily conversation da future gi plan khara include tawbiba ko sumaina tawraga light amana vision do pi taraga di ngasai gi future do open up tawrakani haine ba ko Mathangi card sina magic hariba energy card si thole sigi card si matungina there is magic happening around you haiba ko haidi relationship se adum zone amada hoji se confine tawraga leibagi tapta isa gi comfort zone da confine tawraga leibagi tapta haidi partner isagi partner sina sumagi comfort zone dagi step out tawraga relationship sigi damakta stand tawbas ngam daba in the same way sana su isagi comfort zone dagi step out tawraga relationship sigi damakta hotna bas ngam daba adumaina negativity se side ani makta gi khara di contribute tawbagi tabta taweba ko adui taraga su isana isagi partner na su adagi isana su isagi comfort zone dagi khara step out tawbiraga relationship sigi damakta lepa hobirak taraga di like surrounding da leiriba isagi environment da leiriba happiness myam magical oiba happiness myam do grab tawba ngamgani haina card sina praman tawbagumba ne ba ko Mathangda positive thinking hariba energy card che thole eba sigi positive thinking hariba card sigi matungina relationship sida afaba side ta purake ngasai gi future gi vision do unana bo hotnarake afaba side ta relationship se la ange hai taragadi yamna positive thinking ama change wakhal dagi negativity and thoughts myam se lawthokiba aduga any situation da positively analyze tawna bo hotnaba isagi personality dagi horoga isagi family dagi horoga relationship se phawba adum positivity na surround tawna bo hotna han taragadi ngasai negative lariba sing du su positive sina cancel out tawkhraga afaba oirpa yai equal oirpa yai equilibrium ama maintain tarpa yai habugi vision pi ne bako Aroiba affirmation card sina ups and downs hariba affirmation card thole eba sigi ups and downs hariba affirmation card sigi matungina pile b khanbi basina adum isa gi relationship sida struggles adum face tobira amani mamang da su handak na ahan mana traga su ko
adagi struggle face tawbidriba oiragasu tawrakpa yabagi chances na wangna leire ado life haisidi struggle se dum khadi dum face tawrani harawa matam su yawgani nungaiba matam su yawgani aduga set oiba matam su yawgani ko sumaina life the ups and downs lebagumna relationship tasu enjoy tawminaba happy oiminaba graceful oibinaba moments dum yawi aduduga set oiminaba negative na feel tawba matam su dum yawi duna relationship tasu ups and downs leba na maram oiraga ups matamdadang stand tawminani down da give up tawni habagi wakhal gumba lebiraga di thadok piraga relationship sigi up down animak phasina contribute tawminaraga relationship se tung koina punana bo hotna bino haba advice se phangi bako so pile b gi su reading se matang soida loijare stegi dum lawba yaba general vision and advice lotion biraga kai prepare tawbiyai kai advice follow tawbiyai do dum hotna kay haini isa na hotna biro aduga reading ko yandi matang soida lotion jerage. Thank you for watching my video. So reading se ngasi ko nadi smaina pal ani kha khaidok jaraga current relationship ki reading se matang soida lotion jerage aduga matang adum like yam thina kay haini alternate days khudi ma video thagat pangam jagasu ai week amamam di happa ngamna na badum hotna jarake adu duga mayamna ahen ba dum semhanning ba topic kom ba haidi semhanning ba topic aina isada yam na personally relate to ba topic kom ba di general oina semba di yare ko aduna mayam general oina yengminna ba ya ba topic kom ba wakal da lebitara ka di dum comment tawbiramo aduga aigi channel asibu makhala na support tawbiraga grow tawbada help tawbiyo mayam as a family dum punna leminase so ngasi ko na di reading se swaida lotion jarage aduga video se swaida lotion jarage aduga mathangi video ngai minarase adu hi, thank you for watching my video. Stay tuned for more. Bye bye.